umuntu ozalelwe la eNazaretha. Ngoba laba abantu laba abaphendukile abaningi abahluphekayo bahlushwa izinto zabo ababelandile bethi sizobasiza. Sesibajikele manje sababhekeza nasenzansi bathi amadlozi bathi babulewe kanti izinto zabo ababelandele nyakhe abasaphathi imithi bayiyeke ngoba ayisandawo akukho la ofika khona ngomuthi. Uyakhuzwa kodwa kawufuni. Ngithe babusisiwe abazalelena uyabona ukuthi ungahlupheke wena ungaba nalutho uthi uyacela kushembe kanti uxakwa amabhodlela akho uxakwe izinhlanga lezo wawugaba la uthi ufuna izinhlanga yizo sikuvukele manje itibani sifuke kuwe egazini namabhubesi uthi nawe uyaqhamuka koyitho okukhulu bebaleke benjalo yasimazi nje aloyiyeka imithi kwaliwe sebenza kukhuluma njalo indaba yomuthi. Hawu kanti kawuzwa isilwane sesikhonza kangaka awuzwa uyabusisa umuntu ungahambi ngokuyana kwababi ongami nasendeleni yeso uyakhuzwa awufuni ukufa. Ithi manje nje sifundileyo yakhuluma ngoba bese ngoba indlela ezaba yisongi